sajik'izinto kuwe manje olandela mina qhubeka namajita lawo buthane mami baby yini esishintshile manje hamba qhubeka nalabo hamba Sinibingeleleke ababule emakhaya bengwane TV njengamanje noma maphi la ukhona usibukela bukhoma ubukela wena ke TV yodumo yona ke ingwane TV kanti yo host ke othena njengamanje wena yo TK mbukele ekhaya ngoba nazi ukuthi ke bafowethu ingwane TV edla konke kusemandleni nayo ukuthi ikusondezele eduzane zonke izinto noma ukhombisa ukuthi kwenzakalani kwelihle kolamthaniya ke bakithi la emhlabeni sakhele kona ke mbukele emakhaya kanti ke mbukele ekhaya mafisa usifollow ke lapha our social media handles lapha ku YouTube TikTok na Facebook ingwane TV kanti ke mawufuna ukuspoilela mhlawumbe njengamanje obengqenye ohlelo ngasithanda usifonela inambeni SK 0725999602 ngiphinde number 0725999602 kanti ke mawufuna usendele email imbule ekhaya ungasendela nje ku email ethi ke ingwanetv.ph@gmail.com mbule ekhaya ke njengamanje siphinde sibonge nje ukuthi mbule ekhaya uhleze ngasosikhathi usibukela mbule ekhaya entashoke ke uqinisekise mbule ekhaya ukuthi uma ungena lapha epage lethu noma lapha ku channel yethu ku YouTube channel kune button lapha ebhalwe subscribe wenza sure ukuthi ucofa lonke nobho leso lethi if ingwane TV upload umsebenzi noma ivideo ekade yenza isebenza osukwini uzothola a notification bell efonini yakho ukuthi ukwazi ukugijima lapha ku channel yobona isikade kwenzakalani njani noma mhlawumbe kade kwenzakalani so mbule ekhaya ngihambi ke ngedwa ngikhumbuzise ke ishow oyibukela njengamanje Either Hustlers ke show ekuyona ke ishow esuke sihlangene khona ke nosoma business ke noma nabantu abahaslisha empilweni abazama izinto abayizamayo for ukuthi bakwazi ukuphila noma ukuzithuthukisa empilweni angihambi ke ngedwa nama guest enginawo la e-studio ke mbule ekhaya ozowezwa ngokuqhubeka ke kohlelo ke babule emakhaya sinibingelele bafowethu njani kodwa siyaphila sinyuze nje ivoice bafowethu yes siyabingelela kakhulu mhlawumbe bese nibingelela kule emakhaya mhlawumbe ngalo umfowethu sethuzana nami musu esichaza ukuthi ngubani kwabani kanjalo unomfowethu ngale aphinda abingelele bese esichaza ukuthi ngubani esibingelele kubabuyele emakhaya igama uZamani uCharles wakasithole all right yes Sizzy Plumbers okay Sizzy Plumbers okay ngiyabingelela nami kakhulu kubabukele ekhaya bingelela bonke ababukeli beingwane TV igama usenzo wakwamakhanya abajwayele ukungibiza bathi usay babule emakhaya ke angihambi ke ngedwa nje bese nizwela ukuthi ngihamba noJobe ngihamba nomakhanya la sihlezi khona ke baqhama khona ke kwenkampani lesebeyishiye bathi uSizzy Plumbers obviously ke ukuthi ke badila neplumbing ne mhlawumbe asicela nisikeze just le background ukuthi uSizzy Plumbers ke yena ke waqala nini noma uqala namhlanje umqalizo noma kuthangi noma inkampani nje esayivukana esayintshe esanda kuba khona kushuthi inkampani registered ngo-2012 okay yeah kodwa siqale ukwenza i-plumbing siqale ukusebenza ngo-2013 right yeah kona sinkampani esakhula miningi imisebenzi sesiyenzile njengamanje ngicabanga ukuthi sesikwazile ukuthi igama lethu silakhi yes sinayo iprofile ngoba mangingabala nje imisebenzi sesiyenzile bakhona osaziwayo esesike sasebenza nabo sabenzela ama projects athizini yeah alright ke ngoba senizwile ke babukela emakhaya ukuthi ke angihlezi namavukane ngihlezi nabantu sebemkantshubomvu mawubala yeminyaka since from u2012 to lo nyaka sikubona u2025 uyazibalela uyabona ianswer ukuthi thina nabo kusho ukuthi ke kahle kahle asiyona amavukane lawo angathi mayekwenzela umsebenzi kube khona ama leakage kuthiwa ama leakage noma ileak enzakalayo ukuthi kodwa isage plumbing kade beyenza leyo plumber le uthola ukuthi manje kuyalika khona lingaqala ukusebenza la saqala ukusetshenziswa libe ne leak so kusho ukuthi kahle kahle isitore sabo basazi and yeke ngale amakhanya mhlawumbe mfowethu emakhanya awusinikeza just a background ukuthi ke sesizwile ukuthi inkampani iqale ngo2012 ne then imisebenzi senze ukuyiphusha kule minyaka le esiyedlule mhlawumbe njengoba nikhona lana mhlawumbe nithunye ukuthi nibe khona there is someone
ngaphezulu ngenhla kwenu noma kube management engenhla kwenu noma mhlawumbe njengoba nikhona dila ne-marketing noma yini mhlawumbe eninga communication for inkampani noma mhlawumbe nichaze ukuthi mhlawumbe omunye mfowethu ukuyiphi iposition nawe emakhanya ukuyiphi iposition so that ambule ekhaya ezo-understand ukuthi njengamanje uhlezi nengwane TV nabasebenzi abaqhamuka from iCZ Plumbers then-ke mhlawumbe abakumaphi ama-level noma supervisor or ubamamama angibonge kakhulu babungwane. Ikampani ke le isuka kude kakhulu njengoba umfowethu esichazile la. Ikampani mhlambe njengoba kuthiwa nje iCZ Plumbers uyena umfowethu lo. Ama initials akhe uC Charles uZethu Zamani. Uyena oregistrile ikampani iCZ Plumbers then kwasho ukuthi ke ngenxa yokuthi sijwayelene naye nangendlela esixhumana ngayo wabona ukuthi no akan approach yize sizosebenza ndawonye ngifika vele isi-registered company but wenziwa lezo zinto zama amendment ukuthi ang-add as u-director we-company so singama directors so two company right now siyafika futhi nawe field yeah siyayibambela sithi noma ngabe umsebenzi omningi mhlawumbe sithole leyo assistant leyo mhlawumbe 1 or 2 if umsebenzi omningi kakhulu but siyayibambela. Alright ke ambule ekhaya nje wasenizwile ke ukuthi ke esechaza umpho wamakhanya umakhanya ke ukuthi kahle bama directors aye kwinkampani uCZ Plumbers ke sinize nathola ukuthi ke uCZ uqhamuka kanjani njengoba ukuthiwa uCZ Plumbers ngoba bese sizofika lapho ukuthi mhlawumbe ke emagameni wonke waye kulo uCZ Plumbers mhlawumbe ngoba nanizwe noma nanicabangeni mhlawumbe noma nahlanganisa u1 no2 kwaphuma uCZ Plumbers yabona but lo background sisitholile bebona emakhaya ngiyathola ngakholwa ukuthi nani ke ngokunjalo senitholile ke siphile sikubekele ke mbule ekhaya ukuthi usanda kusibuka njengamanje ngikhumbuzise mbule ekhaya ubukela yona ke ingwane TV kanti nohlezi nayo host uyena ke bakithi uTK insizwa kangwane kanti ke la eduzane nami ngihlezi noJobe ngale ngaphesheya ngihlezi ke nomakhanya sikhona ke la igama lohlelo lakho iyona ke the hustlers bakithi la sikhona sihlanganisa khona ke osoma business ke bezoveza imisebenzi yabo abayenzayo so that ke nami mbule ekhaya uzokwazi ukuthi uzothola mhlawumbe kungenzeka ukuthi mhlawumbe usana wakhumuzi but ubusacinga nje ukuthi ufisa umuntu ozokwakhela ozokwenzela iplumbing emzini wakho sona usuyakwazi ukuthi njengamanje ikhona ingwane TV ikhona show ethiwa the hustlers enza show ukuthi letha bonke osoma business angokwahlukana kwabo so njengoba sinayo ke nje iCZ Plumbers njengamanje ukushuthi ke wona ke impendulo yakho isiphendulekile ke lapha ekhaya ungabisa stressa ndawo kwako nje ukuthi uzofonela le number ezobe ihamba la screenini abazoshiyela yona njengamanje before ishow iphela so mhlawumbe ke ninikeze just ke indaba ethi okay ngokwe quotation mhlawumbe singafika quotation mhlawumbe indawo esenizihambele noma mhlawumbe othomunye nisebenzela maphi nendawo mhlawumbe nisalimisekile ngokusebenza noma niyakwazi ukuhamba mhlawumbe nokuLimpopo Cape Town Mpumalanga lokwenza lo plumbing ngokweindawo ngokwahlukana noma nisathi kwamanje sishaya local la area njengoba manje ngoba mhlawumbe isimo savuma ukuthi akesigijime la eduzane nathi. Okay kushuthi sisebenza yonke indawo. Alright. Bengasho nje ukuthi iKZN yonke siyayihamba. Okay. Ngoba njengoba ngike ngachaza ekuqaleni ukuthi baningi abantu esesisebenze nabo abanye babo osaziwayo abanye basemsakazweni abanye bawomeya abanye yabo nje sihamba yonke gosho wesibuya khona olundi zonke indawo nje siyahamba koNewcastle so njengoba nje senze lo msebenzi senza i-plumbing ihlukene kaningi khona i-commercial khona i-industrial khona i-domestic simandla kakhulu ke kwi-domestic but ne-commercial siyayenza njengoba nje kune-factory eSeverelem esiqale phansi from scratch siyenza i-plumbing okay alright saze sayophuma nayo sayiqeda so siyahamba nje yonke indawo ila elindelana intuzuma yonke siyayisebenza i-ink area yes bese kuba Newlands Durban yonke nje yonke indawo siyahamba siyafika. Okay ukumuntu oblank noma empty njengami
wazi ukuthi plumbing nje ayibengazi mhlawumbe inekamera ne-sitting room ne-dining kanjani nama-department akhona ngaphansi kwa-plumbing mhlawumbe awusibreakela down ukuthi mhlawumbe khona lento eshila ngisazi utheni ihlolise kodwa nje usibreakela nje yona so that awukho ukuthi nami angiyazi kahle kahle ndawo plumbing so nina nayazi umuntu uyasazi isitori sakhe noma umsebenzi awusuke wenza ngoba phela ngikholwa ukuthi umuntu akwazi ukwenza into angayi-understand so ngoba ni-understand kangcono ukuthi singayi-understand nababuyela emakhaya aqale sibreakela nje down ukuthi lokhu ukuthi kanjani so that nomubukela ekhaya azokwazi ukuthi a-understand ukuthi okay makhulunywa nge-plumbing uma ngathi mina ngicela sizongenzela i-plumbing kodwa ngoba ngenze mhlawumbe yena akubizele into mhlawumbe nithi anoyenzi lo mkhakha we-plumbing yabo loo nto le so just ukusinikeza i-clarity lapho. Okay, shuthi i-domestic. Okay, yeah. Khona i-domestic plumbing le ngithi simandla kakhulu kuyona. Yilo msebenzi wasemakhaya. Ya uthola ukuthi mhlawumbe ufuna ukufakelwa igiza, sikufakela igiza, mhlawumbe uthola ukuthi ufuna mhlawumbe umuzi omusha nje owakhiwayo. Fanele siqale phansi senze isuwa system. Yeah. Ama bathroom mhlawumbe ikhishi kanjalo sifaka osinki. Igiza yonke into. So iyona domestic ke le. Then bese kuba khona i-commercial. Okay. So ukuthi lapho like mhlawumbe uthola ukuthi uShoprite unenkinga mhlawumbe yabo basifonele basibize sihambe siyosebenza khona. Yes, i-commercial le. Then bese kuzoba khona i-industrial. I-industrial ila uthola ukuthi dilwa namapipe amakhulu ngizothini kubona uthola ukuthi mhlawumbe ema-factory. Yes. Izinto ezikanjalo lawo mapipe amakhulu asebenza endaweni eyinkulu. Wayilamula mina umuntu commercial sengicabanga le commercial engiwaziyo no. Bayenza commercial. Wena makhaya awena ungazi bakithi hayi kodwa namhlanje ngifundile kakhulu futhi ukusho ukuthi ukuba khona kwenu la bakithi ngicabanga ukuthi mina nje kanye nababulabanye engikhona ukuthi bengakwazi ukuthi inayo inama sections ala nama department plumbing ngokwahlukana so sizo understand ukuthi ngokuba plumbing awukhulumi ngento eyi-one kodwa ukhuluma ngento esabalalile and enama in groups akhona so mhlawumbe mhlawumbe sithi njengamanje for amakhanya ukusidayisa nje ngoba vese sekudayiseni siyakhuluma sa-advertiser mhlawumbe ngoba maningi ama-plumbing companies yes mhlawumbe nina nihluke ngani kuwona mhlawumbe yini engathi abantu nje abalandele usizi plumbers so that nje bezokwazi ukuthi babone ukuthi okay laba bahluke ngokubani no-2 no ngempela kunyanzelekile noma kuphoqelekile noma kuyadingeka ukuthi sithinte bona umnyama noma kubomvu. Angibonge futhi ukuthola ithuba. Yes. Umbuzo omuhle lo but o-challengeayo ngoba especially kuma customers thina abantu abamnyama sinalento le eyokukhetha i-company nge-price yayo ukuthi i-right le ngoba i-cheap yabo so thina ke abaningi bayabaleka because bathi siyabiza but into edala ukuthi sibe nama price ethu it's because umsebenzi wethu siyawazi ukuthi ulegit umsebenzi wethu asibuyi kabili because into enzakalayo abantu baya ama companies lawa Bush kuthi Bush mechanic laba uthatha imali ahamba umuntu and sesisebenze eindaweni eziningi la sesilungisa khona amaphutha abantu yabo omunye uthola ukuthi ufikile kuthina samnikeza quotation abaleke athatha omunye umuntu 6 months usiyafona how manje wozani phela ngizosebenza how kade ungasebenzini hayi wozani khona ufikile wasebenza sesilungisa iphutha lomuntu and lokho sekuyamcosta iclient yes so thina into esigarante ngayo ukuthi mase siwenzile umsebenzi siyadlula kuona because akusikhona ukuthi siyimfunda sine trade test all right
yabo. So uma une trade test la usuke uhlalele khona edeskini. Oh yes. Wayifunda, so quality esinayo and senza sure ukuthi even if i-client liyibalekela equality, we try by all means ukuthi silibuyise ukuthi no, uzosave la, mhlambe uzobona ngathi ukhokha kakhulu manje, but along the way angeke uphinde usibize futhi or ubize umunye umuntu ukuthi wozolungisa nawo umsebenzi sophothela equality nje esithembisa abantu nesikhathi sokuqeda. We make sure ukuthi if sivumelene ukuthi this project izothatha 2 weeks or 2 weeks. And ke futhi okunye engincomayo ngakho as i-company usize plumbers, masisebenzile nawe mhlambe mawukuthi khona inkinga oyibonayo, you more than welcome to call us back. And ayikho into ezothi ngoba usuyasibiza sefanele uphinde ukhokhe futhi no. If bekumsebenzi wethu esiwenzile siyaqhubeka sesiuqede uzube happy now. Alright. Yes. Yeah, ngicela ungenelele nje lapho. Even i-quality ye-material esisebenzisayo asi-compromise. Alright, okay. No, asisebenzisi i-material eshibhile. Oh yeah. Ngoba ezinye zezinto ezidala ukuthi kube khona ama-comebacks, uthola ukuthi umsebenzi kade wenziwe manje ungapheli ngisho iviki sekuyavuza. Akusikona ukuthi kuvuziswa ukuthi asiyenzanga kahle into, but equality ye-material esetshenzisiwe ishibhile. Yabo. So ke asiyenzi leyo nto leyo. Senza sure ukuthi uma ngabe kufika i-client lethu siya-advise ukuthi okay, i-material e-right tholakala kuphi, siyahamba futhi uma kuwukuthi awunayo even sihamba sokuthengisa sibuye sikubekele i-material, sisebenze nge-material ye-quality. Alright ke mhlawumbe nje ukuqala before ngisho ukuthize ngiqale ngincoma ukuthi nibahla futhi ne-information nenhla khona. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Phinde ngisho ukuthi nibahle njengomsebenzi wenu ngoba sike ngiveze lapho sokwesibili ukuthi injewani ilanga ngikuglishile nganicheka awubona umsebenzi so babule emakhaya ngibacheckile kakhulu ngabaguglisha ngababuka ngabona ukuthi hayi impela ngempela bawushaya umsebenzi and umsebenzi wabo umuhle ngalendlela esimanga babule emakhaya nje mhlawumbe uma babule emakhaya iyenzeka ke lento abantu bayenze mistake njengoba bechaza abafowethu abaqhamuka from kusiza plumbers ukuthi abantu bayithanda izinto ezishiphi noma izinto ezenziwa fast kwinje ezemali encane uthola ukuthi mhlambe ubalela le mali enkulu kodwa enzeka le mali ezwenza yona ngoba phela imali ihlezi imali unyaka ungaphela hayi unyaka ukuthi yapho mhlambe u3 months ungaphelile yabona sephinda sekune 40 manje sethi yazi le mali bethe ibaleka lesiyafika kuyona ngoba yes azayidlula ngoba le material number 1 sefana manje kuphinde kufaka amapipe amasha kwenziwe ngendlela ngoba uthi mhlambe even indlela yokutransportwa ngawo amanzi sekwenze into wrong kwesisikhazi khona nje prank engakayizwa kweyomunye emsakazo ukuthi awu manje wekantsheni into yenza yazi umsebenzi wakho wenza yazi umsebenzi wakho wenza yima missing break singa vele uqhamuka indlela so anishalo ama mistakes mhlambe to add on that ama mistakes lawo enzekayo yes enzekayo because I remember silungisa enye mistake nathi kuphuma amanzi ashisayo etoilet. Okay. Yabo amanzi ashisayo awaye etoilet but sawashintsha khona etoilet ukuthi silungise lesimo lesi. Yabo ngoba enye into abantu uthola ukuthi ngizosebenza nawe wena uyi assistant. Ungibona ukuthi ngenze njani mase uphumela ngaphandle soyibiza ngoplumber then lapho uzokwenza inqwaba yama mistake because yes so iyona into edala ukuthi i-customer igcine selikhokha kakhulu uthole futhi ukuthi i-customer selithi alisafuni ngikwanto oplumber wala ngoba nanithatha ama chance ngirobha abantu nani yabo kanti akazange abuka engikufisa kakhulu kuba bukeli ukuthi umuntu before athathe isinqumo mhlambe ngathi ngaqale ayibuke
ikhampani azosebenza nayo. Alright. Ayibheke background yayo, abheke imisebenzi yayo. Njengoba nami nje before ngihlala nazo bese ngimgoglishile so lesizokwazi sihlala la sesikhuluma sekhuluma abantu engibaziyo ngingaveza abantu bakhuluma abantu bathi egcineni mhlawumbe wabavela bathengile informa igqoke yazi naye bawusiza iplumber yawo abazi ngokuqala Ngiyaxolisa enye into ebalekisa abantu umuntu make wenza ukuthi nje ikhampani yabaleka sekakhulu make yazi uthola ukuthi umuntu unomsebenzi weplumbing ufuna ukwenza iplumbing ekhaya ufuna uplumber mawuqhamuka wena uqhamuka umnikeza ikhadi abone ukuthi hey ikhampani le bazongibulala labantu shothi bazongibulala labantu bazongibiza imali enkulu bese yabaleka kanti i-wrong leyo nto ngoba umuntu ugcina enze njani ugcina ethatha ubaba usibanibalo uhamba lapha emgaqweni ekuthiwa uwuplumber uhlanganisa impilo yazama yabo nawo lo muntu akayanga esikoleni 2 lo muntu uzokubiza noma malini ukuthi athole leyo mali yangalelo langa yabo so uzokwenza noma ngabe yini lapha lo muntu akazi ukuthi kufanele yipi material right ekufanele ayisebenzise wabona nje ukuthi okay pipe lifaswa kanje ipipe othenga noma liphi ipipe azolifaka la kanti ku wrong kufanele wazi ukuthi liphi ipipe ozolisebenzisa uzokwenza lo msebenzi yabo so abantu ngisiyacela ukuthi abangabaleki mangabe bebona ukuthi umuntu uletha ikhampani kuyena because iyona ndlela leyo ezokusave 1 2 izokulethela ilokhu njana equality umsebenzi wequality kodwa mhlawumbe awube specific lapho ukuthi ungakhulumeli nama ama-companies khulumela as umasizi yabo ngoba ukhuluma nabanye abantu mhlawumbe nabenze ngendlela owenza ngayo bona bazovela benze ngempela umuntu bamshaye ngathi bashaya iphala kanti kuyasetshenziswana kahle kahle yabona no thina sicharge ama prices ethu are very reasonable kodwa futhi indlela esicharge ngakhona senza sure ukuthi sikunikeza equality kuleyo price le sizokwenzela yona quality and siyaguarantee umsebenzi wethu njengoba eke wachaza uMakhanya ukuthi uma ngabe kuba khona iphutha elenzeka la sabantu lenzeka iphutha yabo asibaleki uyasifonela ngisho ngathiwa ubani isikhathi shaya imoto sihambe siyolungisa iphutha akusekho futhi extra fees yenzeka lapho asekhokhisi lutho sebenza ngale yawo ikhokhile njalo so babule emakhaya ke sithethe ke nawo ke bakithi sithethe no Mr Jobe no Mr Makhanya Mr Sithole no Mr Makhanya la endlini zakho kwezomsakazo kwembule ekhaya sithethe ke kwishow yakho ke either hustlers sebechazile ke bathi bona bakugudi ngokuthi ke if nivumelene ngale time frame leyo bazobe sebeqedile ngempela ngomsebenzi angeke beze babambezele uthi suja ungena endlini yakho mhlawumbe suja ukusebenzisa lo shower yakho kodwa manje usaqhubeka usebenzisa indishe ngokuthi manje basenza kancane benza kancane bathe nje bakugudi kakhulu kwi-time frame esinivumelene ngayo ukuthi bawuqeda ngesikhathi umsebenzi mhlawumbe ke ake sithi ukubheka ukuthi mhlawumbe ku social media natholakala yini uzothumile bese ngingathi ngingikublishe imaphi but ngifisa ukuthi mhlawumbe sikhulumele okay oh sikhona ku Facebook page isizi plumbers alright sikhona na TikTok futhi sizi yes kube WhatsApp ne WhatsApp siyasebenzisa nawo but those two Facebook TikTok alright shooting natural ama social media handles mhlawumbe ke ngokwenamba ke mhlawumbe ke ngithola kanjani ukuthi futhi kahle usizi plumbers yena ke uzinze maphi uzinzekho then message le number i-office lethu lise Econobia okay yes kodwa ke njengoba sichazile ukuthi yonke indawo siyatholakala just a phone call away nje yabo yonke indawo mhlambe ke ngingasho inamba mhlambe esingatholakala kuzona inamba ezo2 ekabhudi ngiyami mhlambe ngiqale ngeyami u079 988 3954 okay maybe number 079 yes 988 3954 okay kube kabhudi ke u073 yes
ngicela uqhubeke sekhona too much. So menze idlozi 073 767 7215 073 767 7215. Alright. Mhlawumbe ke khona uzothi ke ziyafonela za WhatsApp eka noma za WhatsApp only. Ziyafoneleka zombili, ziya WhatsApp zombili. Yes. Alright ke mrekhaya ke sihlezi ke naye ke Mr Jobe no Mr Makhanya ke la ehleleni lakho kanti ke i-host ke wena ke uTK kanti ke mrekhaya ke kanti i-TV oyibukele njengamanje yona Ingwane TV ngikukhumbuzise ukuthi uqala usibuka namhlanje sekwamukela ke la ekhaya kuIngwane TV ukuthi ube nathi sekwamukela sekuthanda nje kakhulu as a show ukuthi nawe tshela abangani bakho betshela abangani babo tshela ihlobo zakho tshela ihlobo zabo tshela wonke umuntu nje sithi nawe ukuthi ke ikhona i-channel yeIngwane TV ikhona Ingwane TV bakithi ke eza nento ehle bahlosile kakhulukazi ezenzakala ezweni elihle kaMthaniya la siphila khona ke bakithi la sihlezi khona sakhele kulo izwe so guys siyabonga kakhulu nathi siIngwane TV ukuthi sibe kanye nani nanokuthi nje nizoveza umsebenzi enwenzayo ngoba kahle kahle kubalekile ukuthi uma khona izinto eziwusizo ba nusizo kahle baningi abantu basanda phunyelwa imali baphumela impesheni zabo bayokwakha bayorenovate abakwenza ukuthi ezithize nani futhi akukhona even ama companies othola ukuthi bahlushwa oplumber babo abasabheka kubona yabona mhlawumbe lokhu kuyayenza i-chance ukuthi no mhlawumbe mase checker nje ukuthi yipi inkampani esingayithola then sinakwazi engageka ukuthi okay ozani mhlawumbe kuhlale etafuleni khulunywe in black and white ukuthi mhlawumbe ngasebenzisana kanjani for ithenda leyo yokusebenza so sibonga kakhulu bafowethu nami nje kulo stage sami lesi ngisakhaya sengicuphisile nje athi mina sengibonile ngoba nami ngiyathanda ukuthi ngiyathanda ukuthi ngesiyadi nami sibe ngibona umbalo omuhle nje we-uniform ohamba usebenzayo angafika umuntu nedansa lidabukile abakistezi yabona so sabonga kakhulu bafowethu ngethuba lenu lokuthi nisibukele bafowethu ngicela ukuthi nenze sure ukuthi niyazi ukuthi kuthiwa imbila yaswela umlisila ngokuyalezela ungalinge uzophoswe ungabe sapholisa amasewe just go ku social media yabo ke bakithi ku TikTok na Facebook basearch nje ukuthi Sizi Plumbers uzokwazi ukubona umsebenzi uyisimangaliso mhlawumbe i-plumbing kuphela lapha yeah i-plumbing kuphela kuyenzeka ke sibe ne-tiling ngoba njengoba yasho ukuthi ngeke kuyenzeka sibe ne-tiling sino-tiler ke sisebenzisana naye yes muhle umsebenzi sino-tiler sisebenzisana naye mhlawumbe ngibone lapha i-plumbing ama-tiles ama-set ama-toilet namo-sink ngathi muhle umsebenzi awona ngibona lapha sibone ngempela bengisathi ngikubalele nakho soqalile ukubala ngithathi ngikubalele ukuthi yini nani esizenzayo okay njengoba senza i-plumbing izinto esizenzayo la mhlawumbe umuntu khona nengekazi akwazi ukuyibala but siqala senza i-sewer line yini i-sewer line okay i-sewer line storage system manje laba hamba ngaphansi laba okuhambisa i-sewer yes senze oJojo tank siyaba installer i-pump i-pump le kaJojo supply amanzi endlini yes igeyser siya installer yonke inhlobo yegeyser bese kuba ama une blockade ekhaya siyakwazi ukuthi sik-unblockele noma ngabe yini recently sisanda kuthola i-camera ukwazi ukuthi u-inspect emapayipini ukuthi kwenzakalani yes yeah sesila i-camera athi knowledge akafuna ukuthi technology knowledge ihigh kakhulu nesekuba ne-camera wazi ukuthi iyo inspector uthi kumaphi la kubeke yeah yes so kuncane kwe-plumbing esingakwenza mhlawumbe mangathi ngiyabala noma ngabe uqhunelwe ipayipi siyakwazi ukuthi sikulungisele mangabe nje unenkinga nje ye-plumbing noma ngabe yini siyafika ababhemayo so ekhanda ishumu lakhe yashwele phela ulo mhlawumbe mshinayo shamshamu lakho bemkhuleka ke manje ahlale tuthi esizwe no bafowethu siyabonga kakhulu ngiphinda ngithathe ukubonga Job kaMatshali yabonga kakhulu bafowethu siyabonga ukuthi sibe nawo emakhaya siyabonga kakhulu bafowethu
siyabonga emakhaya ukuthi nihlale nathi nisibuka ningaphela amandla bafowethu just invite abangani bakho nezihlobo zakho ukuthi bahlale nathi nje basibukele and bangalenzi iphutha ukuthi bashiye baphume ku channel ba-subscribe mhlawumbe before nje uzubuke into ezenzakala phakathi mase ufikile nje just epage bafethu noma ku channel ku YouTube just press nje just subscribe button so that zonke izinto ezokwazi ukuthi uthole notification ukwenzakalani bese kuyila uqala ukubuka zonke izinto ngoba mawuqala ukubuka izinto ziningi izinto ezenzakala lapha uzogcina usukhoza subscribe yabona ingcono nje uyenze mawusaqala nje ungena so that sizokwazi ukuthi yonke into ibe khona uphinde futhi ufollow-ke bakithi usizi plumbers ku Facebook TikTok. Yeah. Then ngokuningi singaxoxa na kuma WhatsApp ngoba shiri ba WhatsApp noma fonela. Bathe bahamba zonke indawo. Mhlawumbe ke ngeke kusanele nani mhlawumbe ngendlela zokukhokha noma kuthiwa mesithenje le mali noma mhlawumbe umuntu uma ukuthi ngale iqhalele lokho ukuthi sabantu mfethu akukho la ngaqoqa khona. Hayi akukho la ngaqoqa khona mfethu. It's just that kumele kube reasonable. Kungabi khona ozolimala kakhulu yabo. Singalimali nathi ngoba once masilimele angesikwazi ukusebenzisa singajabulanga. Yeah. Then masingajabulanga umsebenzi wakho uyacabanga uzoba njani. So kuyaxoxa. Ungasala kanjani ungaqotshekwa. Hayi asikwenzile lokho. Uma mele savumelana saqala. Noma ngathiwa sesiyabona mhlawumbe ayisivuma into wrong but ngoba sivumelene yes asikwazi ukudicilela igama lekhampani ngiyithanda le show ngoba umuntu oyedwa ongenzanga kahle une fame yakhe noma une followership yakhe eningi so angakwazi spread into wrong bese nginathi ngafithi hamba phezulu kwendle yabo so silimele profile image company sishayeke phansi so nambe ngisho ukuthi mhlawumbe kanjani but mhlawumbe angasiveze nababona emakhaya ukuthi as long na client lizokwenza ukuthembeka mhlawumbe ikhona lokuxoxisana ngoba phela igcinele wenkathi wenze umusa noma igrace kodwa umusugcina in long run shayisola bakuthi yazi ngoba phela ukusenza abantu bafethu ngento elula into enzima abanye abantu uyasebenzisa umusa umnikeze wona bese limazana nabanye abantu ke so nje anibongele bafethu babule emakhaya bese sikuyila sivalelisa nathi. Sithanda ukubonga kakhulu kwingwane TV sibonge kakhulu kuba bukele emakhaya siyacela bakwethu ukuthi nisibize bakwethu sikhona nje ukuthi sizosombulula inkinga thina sebenza siyacela ukuthi le video ayenze umehluko thina asisebenzi kodwa sixazulula inkinga umphakathi onazo siyacela ukuthi nisibize siyakwazi ukuthi sitholakale yonke indawo. Siyabonga kakhulu. Siyabonga isiphawelela emakhaya kubabukela emakhaya. Babukela emakhaya siyabonga sibonga nakuyingwane TV ukuthi isinikeze ithuba leli lokuthi siveze sazise nababukela ukuthi ikuphi esiza nakho ukuzobalekelela einkingeni sibakhona emakhaya. So iyona sizi plumbers le njengoba seshilo mfethu ukuthi hayi siyacela ukuthi whenever une problem noma 2-1 ebusuku amapharamisa edluntulile lapha amapayipi you feel free ukuthi usishayele sizovuka sizolungisa leso simo leso siyabonga. Alright, ke mbule khaya sinizwele ke bakithi ukuthi ingale kuzophoswa bathinte nje ngempela ngokuthi ngobuhle babo ke bathi ke basebenza ebusuku nemini ukuthi sebusuku hayi zabanye uzekhaya kodwa amanzi bengena endlini kuwena echitheka phansi ngasavibeke so bathi nje bavuka ababuthandi ubuthongo kodwa bathanda umsebenzi kakhulu okwakho ke mbule khaya ukuthi nje hlala phezulu izinamba ihamba la screen ubafonele ke bakithi bathi ungathi bezokwazi ukuthi bezokusiza ke sekulethi ngempela ke manje babule emakhaya ekangwani sehla ngobona babule emakhaya ke sinje papa yena futhi sibabalisele papa yena babule emakhaya sizohlangana futhi ke episode elandelayo sibonga kakhulu ukuthi nithathe ithuba sibukele papa yena futhi siyabonga papa Chika sachika izinto kuwe manje olandela mina kubeka namachita lawo buthanda mami baby yini sishintshile manje hamba kubeka nalabo hamba kubeka nalabo angifuna ukamba mangangwa bonila maphutame uthando bengilisaba badlalile ngamabantu okulo ngenze ngabona yebo